בכל יום קמים עלינו כמה עוד אפשר גם כשהם שונאים אותנו Paradis. Extraordinaire. Aux petits soins. En famille. C'est magique. Le kiff. Merci. Paradisiaque. Le mot pétard, gigantesque. Merci, merci. Bravo Dolly. Shalom. Un vrai kiff. Déglacé. Merci. La paix en Israël. Kiff. On vous aime Dolly Days. Perfection, abondance. Metsuyan. Exceptionnel. Des bonnes rencontres. Incroyable. Amazing. Kacher. Séjour magnifique. C'était déclassé. Ah ça. La kiffance. Chag Sameach. כולנו יהודים ועוד אבינו חי singing out yo 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 מרחוק רואים עלינו בגאווה הולכים כיפה מונחת על ראשנו טלית וגם תפילין והגלים שוטפים אותנו המים סוערים נאחזים בכל כוחנו קוראים לאלוקים אני יהודי אני לא מתבייש אני יהודי מאף אחד לא חושש אני יהודי הולך עם אלוקיי כולנו יהודים ועוד אבינו חי sing it now yo 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 I was told that the world can sometimes be so cold, but I never knew just how true those words could be until I grew. But I won't be afraid of who I am, of what I've made. I won't let hate define me. I'll keep shining just to wait and see. אני יהודי, אני לא מתבייש. אני יהודי, מאף אחד לא חושש. אני יהודי, הולך עם אלוקיי, כולנו יהודים, ועוד אבינו חי. אני יהודי, אני לא מתבייש, אני יהודי, מאף אחד לא חושש. אני יהודי, הולך עם אלוקיי, כולנו יהודים, ועוד אבינו חי. קום 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 והתהלך בארץ, התהלך בארץ הקדושה. קום והתהלך בארץ הקדושה, בארץ אשר הרקע. קום 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 והתהלך בארץ, התהלך בארץ הקדושה. קום והתהלך בארץ הקדושה, בארץ אשר הרקע. ימה ימה ימה, ימה וקדמה, ימה ימה ימה, צפונה ונגבה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך לך אתננה את ארץ ישראל. ימה ימה ימה, ימה וקדמה, ימה ימה ימה, צפונה ונגבה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך לך אתננה את ארץ ישראל.
Congratulations for organizing this Pesach. It's fantastic. It's very nice to be together with all the family. On vous fait un gros bisou. Je viens de sortir du petit déjeuner, c'est la cam grave. On se régale. Merci beaucoup, c'est la grosse folie. Il faut pas aller ailleurs. La seule solution, c'est Dolly Days. Merci beaucoup, monsieur Lelouch et madame Lelouch. À bientôt. L'endroit est magnifique, on a vraiment une vue superbe d'ici et c'est vraiment un domaine extraordinaire. C'est la première fois qu'on va avec Dolly Days. Je le recommande vivement à toute la communauté. C'est top, c'est généreux, c'est bon, c'est bien. Le cadre est magnifique et on profite bien du soleil. Je suis ravi d'être arrivé ici en Crète avec Dolly Days Pesach 2024 et franchement, je ne m'attendais pas à avoir une piscine pour moi tout seul. Puis quel beau temps. Je vous laisse en vue. Comme d'habitude, vraiment un séjour sur mesure pour petits et grands. Ça fait plusieurs années qu'on va avec Dolly Days. On a toujours été très contents, mais cette année particulièrement, super. Vraiment, sur toute la ligne, dans tous les domaines. Ça va très bien. Voilà, je voulais remercier Dolly de ses vacances. Merci pour ces magnifiques vacances. C'était magnifique, c'était splendide, il fait super beau. Tout était très bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de magnifique? On est en plein kiff. Merci Dolly, merci à toute l'organisation. C'est parfait, c'est beau, c'est bon. Ashrechem, Bezrat Hashem, l'année prochaine on sera avec vous. Cette année, c'est encore formidable. On a passé et on passe encore de merveilleuses vacances. Des fêtes du Pessah réelles. Ben voilà, nous sommes là, on attend que l'eau s'ouvre en deux pour pouvoir traverser la piscine au milieu, à pied sec. On a passé des très très bonnes fêtes, c'est magnifique. Et si je dois choisir un mot, ce serait incroyable. L'endroit est magnifique, super, tout est bien organisé. Nous avons un excellent photographe. Bon voilà, je voulais dire qu'avec Dolly on s'éclate. On a le soleil, on a tout ce qu'il faut pour manger, pour boire. Les chambres sont super, la piscine bien. Merci Dolly Days pour ces vacances de folie. Déglacé, on kiffe grave. Merci beaucoup. Alors nous sommes dans un club extraordinaire, avec une ambiance de fou, avec des prestations incroyables. Il y a le soleil, il y a la mer, il y a la famille, c'est le principal. Bravo Dolly Days pour ce séjour, c'est incroyable. On kiffe, on est en pleine belote, c'est magnifique. C'est trop bien, c'est les meilleures vacances du monde. Mesdames et messieurs, je vous laisse regarder. Voilà l'assiette du matin. Baruch Hashem, et ça a été toutes les vacances. Baruch Hashem, on mange bien, il fait beau, on s'amuse, les gens sont sains, les gens sont bien. Quoi de mieux que les vacances de Dolly pour vraiment, vraiment profiter. Merci infiniment. Bah franchement, très bonnes vacances, réussies. On se régale, il fait beau, il y a du soleil, il y a la mer, tout est nickel. La chambre est top. Franchement, top. Dolly, t'es la best. Merci pour tout. C'est exceptionnel, le cadre, la nourriture, l'ambiance. Merci Dolly Days, on a vraiment kiffé ce voyage. So I enjoy so much here the stay. I wanted to say that I have a special diet and every day I manage to find lots of food to eat. It's really delicious and I'm looking forward to come back again soon. And yes, I can only recommend this trip. אנחנו פה עם משפחת ללוש ב-D Holidays. ברוך השם, חג מצוין, פסח באמת כשר ובאמת שמח. Eh bien, je voulais vous parler, témoigner de ce séjour extraordinaire qu'on passe aujourd'hui à Dolly Days avec la famille Lelouch qui nous reçoit avec une générosité extraordinaire, vraiment des repas incroyables, une ambiance très très sympathique, un cadre magnifique, vous le verrez dans le film. Et on est aussi, toutes les obligations au niveau spirituel, elles sont remplies, toutes les prières sont pleines et les conférences aussi, je pense qu'elles sont de bonne qualité. Il y a aussi des conférences en anglais et aussi en hébreu. Donc Baruch Hashem, tout est fait pour que ce séjour soit une grande réussite. Bravo à tous. The trip is amazing, organizer very very nice and we got everything we wanted and even more. C'était super, on a tout ce qu'on voulait, même plus. Revenez tous. C'est bien le château gonflable. Ouais, c'est très bien.
בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל חי. אור ארצי נחלתנו, לא תיפול כעת רוחנו, מסביב ברזל של חרבות. חיים טובים, ימים יפים, פרנוס הסגית, אפילו חופשה לפעמים. ילדים מביאים לנו נחת לרוב, כולם בריאים, יש שמחות, מזל טוב. מדהים לראות איך הכל מסתדר, ושום דבר לנו לא חסר. ורק בזמן שקשה נביט למעלה, למה שלא נבין שהוא אחראי כאן לכל? הוא את הכל ברא, לטוב ולא לרע. הוא האלוקים, הוא מלך מלכי המלכים. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד, אין עוד. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד, אין עוד. הכל זורם, אז תתבונן, תראה מיד את יד השם. שום דבר לא מובן מאליו, תכיר באמת כאן ועכשיו. כל מה שיש לנו רק בחסדו, ותמיד אנחנו בידו. ורק בזמן שקשה נביט למעלה, למה שלא נבין? الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا. الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. سيدي منصور يا بابا، سيدي منصور يا بابا، سيدي منصور يا بابا. Déjà, je voulais dire un grand merci à Holidays parce qu'on a passé un très bon Pessah. Et vive Holidays, et je viendrai toutes les années si Dieu veut. What do we love? The holidays! We love the holidays! Le voyage, il était incroyable, on a fait des super belles rencontres, l'ambiance, elle était incroyable. Moi, je vais recommander à tout le monde. On veut tout d'abord dire merci beaucoup à Holidays pour un séjour magnifique. On vous aime très très fort. Shout out to my boy Gilles Thomas. Very easy, best Pessah ever in family or reunited for over 10 years. Thank you, Monsieur Lelouch. Je remercie
Merci Monsieur Lelouch pour cette belle semaine, pour cette belle soirée et que le bon Dieu vous aide pour les autres fois. Bravo à Dolidays, un super séjour Baruch Hashem. Bezrat Hashem, à l'année prochaine. Da Holidays il più bel regalo di Pesach, una festa bellissima, Mimuna bellissima, bellissima Pesach, venite tutti a Creta. Un grand merci à monsieur et madame Lelouch pour ce séjour de Pessah extraordinaire. Un grand merci au Rav Ben Chitrit qui nous a donné plein de paroles de Chizuk. On sort vraiment grandi de ce séjour. Les amis, séjour incroyable, j'étais trop content d'être là, le public il était complètement ouf. Regardez-moi ces familles incroyables là. Incroyable. Et les amis, séjour incroyable en vérité, Dolidays à conseiller. Merci Dolidays, c'était un séjour exceptionnel. Je voulais vous dire que ce séjour chez Dolidays, il était magnifique. Vraiment, de A à Z, Dolly, Rav Lelouch, bravo toute la famille, Kol HaKavod, c'était top. On a passé un séjour merveilleux, plein de joie. بارك ويزيدك الليلة دي الليلة تعيدك الله يبارك ويزيدك يا عريس مبروك واللي يحبوك يا عريس مبروك واللي يحبوك نورت علينا الليالي يا عريس الليلة يا غالي نورت علينا يا الغالي يا عريس الليلة يا غالي يا على فين مبروك يا عريس مبروك أهلا وسهلا أهلا بيكم